Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Takzim wal ikraman yang mulia Ummi Syarifah dan Tunku Said beserta keluarga besar. Luntuan hadir kena malamnya bukan karena menggelak ganto Walid Meraksa. Menyepegah ganto Walid Meraksa na lulia. Pun nak Walid Meraksa tu. Nut telepon li Walid Utakru anu Abu Lumui dua. Hana luncok lula HP lula Honda karena menolong khutbah Masjid Madinah. Tadi tu udayah long kalon Walid telepon. Telepon balik. Yang bud hana mebut telepon balik lu le Walid Bu Umi Bunda Hamdiah telepon rumah Walid nukun bak lu ho no tungku koket karena le ku takung koket dia ho no tungku koket nalung bunda nyodro ni nyo bunda lain tak tu na kau dah lain tu belum lah nyokan akan jai tu nuja ti au Tanjung Ulim menyonai telefon dia anu muda nuja ti ah Walid kata paham anak tu toy jak le bau pepe drone tok dulu lain ada sepul pendung pegai bunda Nija yang Syarifah. Oh lihat bunda karena kamu ke Korea ku yang pegah ku yang putih nya sistem rembut Korea anu Korea cuco Korea mano Korea iti Korea Coba saya gure lewat payah tadong. Saboh kisah jamun tengah buat-buat nyo rumah buat dia pegah kisah buat. Tidak namanya buat ya ai dong. Kau le tunggu tunggu boleh dah ke kalage ajengki yang nama totop. Kadang le kadang le kan kadang adalah karena gure ko ni ton diuji anak miat ladom kana bangai tulo abdu tulo tapi semata dah biasa anak miat bangai semata ini benda tron wate kato bari ngukut ai sayu tron hai tak nyon neutron dua lam dah dua lam gudayang puak ka budak-budak dua teat anyo na lewat te adungku mai pegah na lewat saya dengku pakai dengku ke payah du Saya mutu tungku nak pelara saya jaga rumah
lewat athaya payah tak bedah. Munyo lewat tungku hana tak bedah, yang ke tanya athaya. Lewat athaya tungku payah tak bedah. Lewat tungku hana tak bedah, berarti tanya kaje ka athaya tungku. Nyandung ang Korea. Jak kuno malamnya kan karena Walid Mudakha. Karena Walid Munir anu abu di kutaku. Ilong anjir dakwah. Nyaja dakwah kagak cok lu. Ayo dakwah. Man puji cina jak dengku. Kadang berkat aja kaje tu. Mai long nak maaf pak kecilnya dalam penghormatan dan umum trip tham dah. Dakwah memperingati Maulid Nabi Ilahi Nabi Rasulullah itu dakwah ya. Apa khabar le? Ilong watai tinya muno kara pintang ko ba ko mo. Memang menyentuh lagu. Nyoman puat boh lagu malamnya menyentuh. Lagu siap mana lagu mak itu. Ibu kah? Yang kedua lagu ya. Yang keempat tanya lagu mak ngaya. Mandua tan le yatim piatu. Mak yang kemuliakan oleh Allah. Ilo wate kun lagu pun ya. Memang hana salah protokol lihoi luluk semamai. Nyota wali pegah meno, nyota dakwah dengan anak miat pegah dengan sekret, pegah jadi belum. Memang hek dah sembuh anak miat benar. Pak kecil kampung Tanjung ada kejak dia balik. Lampu tha le kejak le pajah nan tu jan nak kejak ke dia. Han dah pua pak kecil tanya pung talang tanya kaju nam berpuak dua depak dah. Dah pua pak kecil. Hukum pak kecil kan? Pak kecil. Han dah pua pak kecil. Saya tak mau dalam dah pua. Nyana miau benan kepiah tungku kapai pamadai. Ilon na balai bi oi pantai raja lamblang. Na balai de bi oi. Bamban lon pegat hanak miak malam. Troba na miak atide lake Iwar moh ya galu ya cok kato mai mai dia. Tengah malam poi tengah dua kayak tok-tok bencul lu. Assalamualaikum. Nanti aku tahu burung lu. Tak bab dayah lampu burung lu. Oh nunggu oh. Uele. Hai di kamu nurut nak menyet. Akai aku. Boy tengah dua malam dah kai. Lawan dia berau. Kita nyot tengah tak pun mau. Hanya mà thôi chứ đừng có lúc ấy cái cầm bài ăn hàng con cồn lần TV lần đầu mà bang trâu ngay giặc rung giặc giặc thế cái nó hana tidak mah sebab kampung dakwah ini belum temu oh mana kayaknya kau nggak pegangan kau lamile kau nabang tu gitu nyai pegabang gitu. Ilo rencana kalau tapi aku mau gitu sih kalau kai pegai gitu orang ada le orang itu tahu pegole tapi lah nggak tahu nabu dulu. Sebab ini lumpur yang asli yang kutuh ini. Lain palsu mendung lumpur. Lebu yang kau. Mesti tengok tu lumpur lebu. Hotel jaga macam nggak tahu bui hana. Mesti lumpur di tanyo tengok taib lamin. Ya hana. Yangnya lumpur yang kutuh ini. Mesti roh ta lumpur tanyo tajak toba prapuh ta sud ajo tanyan ta tuh ju. Nya hotel ta bedah nak ini sampai ni wala puh nak bak prapuh. Maka baik lumpur yang ke lumpur tu lain kau. Yang boleh lumpur kah hekat anak miak benan.
Manyo yang terbuk orang Tuhan tak mah. Anak darah. Nak kena tepuknya hati orang buat kah? Tapi anak darah biasa lembut bacut. Adik duduk. Ilon na ustadah adik. Uyak lu empui murpui purno kan nak mi hotel ro dak tengah. Penyolon lon loi la ketik uyu. Rupa jiji ngana mi guna lagu. Hotel karab leuh beut. Udingau ustadah pur kai pegot. Tepuk anak soleh. Kai tepuk jero anak mi. Aku anak soleh. Rajin salat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Nyanyi purnau. Elon tu kau. Nya cikun rukun Islam satu mandui im. Rukun Islam kakun. Ate long pu bangai mendu nak mian ro kula rak. Mal tinggal kualu mustadah mengajar. Adik-adik, coba rukun Islam kita tak terjulian demi. Rukun Islam yang 5. Oh, mana rukun Islam itu no? Syahadah, salat, puasa. Yang lagi yang jarai penuh. Zakat bagi si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak solat dosa. Mandu mitu. Turun tak? Dia akan masuk neraka. Siapa rajin solat, dia akan masuk surga. Rupa je ngana miak bicara dalam lagu. Maka anak miak yang hana semayang ya hirmoh ikut ke yang kakun. Siapa tidak solat dosa tu ya tadi. Sehingga ilon lobah metode semua betrok ke awak raya. Menyo tayu mapai nata kitab jaruminya. Tayu apai awame. Tayu apai musup. Tak terif. Nya menyo hanam lagu tak terif. Sehingga ilon laweknya ilon kanan. Tu ilon parawa. Dak lon tepua malamnya na dakwah, hana lon jak khutbah mano. Abai tanya parwa tu kesehatan kurung. Sehingga lon hana lon jak dakwah le. Man peng lolong pun dakwah. Pun dakwah le juta si malam. Ilong hana buja sahoy dayah ku dua inang keroku 5 juta nyanjan urau kalau malam. Cinta yang pagi cik dari jawab lo berdua meter kah? Warto, manam tik dorong cik, kadang kita. Sehingga ya hadiah hatu yo, nyona sampai langkah longo. Nyo lagu wi, lagu kawak rayo. Nyo tirtur be ta boh dah yang lagi yo. Nang yang benau. Nyo yang kabur buat wali Muhammad je pu. Cuma kan lagu. Contoh betul mana? Ia nak mia buat ide badaya wate kayu apai kalam. Hana melagu utak trip je. Jadi jauh tu yang minta teriak melagu. Rukunnya kalam semua ada 4. Bantakun lagi kan? Ingat ilaju. Maka orang cik lo yang memuliakan oleh Allah menghargai bacut kamu semua buat. Ulam taknya mau kepegah walid mukulah dan muwete dan orang kampungnya kriat mendung. Apa ya tanya? Peng desa hanjir tak cua mesti juta. Sebab lawetnya kaur le gaji buat belum minyak makan pak si. Mana buat? Kaur ikan to kecil hana buatnya. Tekedi rumah kecil telepon pak kecil. Pak ne bang,
ikan tu bawang hana bakaur ke you. Hai nhóc con cái chị cầm phone nhiều. Hukum bakaur hai buat kepitah kayak belah bawang kayak tahu rumah dah. 2 juta sa habis peng nang raw buat belah bawang bagi si. Ulah yo ube mejanya biar pegai wali. Tidak ai grup anak miak kabeh iya. Wakil pati dung cara ke hendak bantu pulang dah. Nyo na tiara lantung tam doa begung yang gerau. Nyo kan cara. Putih dia makam kat haid nyo hendak bantu haid. Mayanon jika jelah nak bantukan saya. Saya waktu bang. Yang kamu tahu saya boleh pegang no. Nyo dakwah sambung dah boleh. Sebab dakwah hana ada doa mejudul ku tayak ku tiap bahan hana tu me pegang. Nyo karena ilun ku murnodro ilun langkih wate dua. Murnodro makaji na langkih. Nyo pun patih. Dum syara ke hana ke bantu pulang dayong. Nah. Kami harap tak bantuan bak pemerintah. Ka, baik dak kun leku kanya dapat saya. Ta'zim wal ikraman tungku semua beut. Wali murid anu mia beut. Yang mulia Bapak Kesi Tungku imum Bila biasa nak hormat bak hormat ilmu. Kita nyo bila hina that ai menyo hana bila. Wate na ja ulasah mutirud nu. Yang kamu hormati tua put biasa ja ulasah teco kaji cok. Bamban lừa putih jual tua put yang kerja buat mau 5 minggu. Liang gadoh kaju tandu gulai. Malong yang kampung Tanjung kerja buat. Nasah laga asih loy dalam. Nyau reng asian anak wawa buat aja be. Kon mangat buat mangat tu nanti.แต่kedua yang minta bak masa dia pahyu asih oh Tuhan nikmat hadlasahnya. Hai tungku tuha put dronu DPR nyo lawet nyo alhamdulillah lang kampung pilih tuha put kalau dia pilih kecil kan 18 tahun kerja tuha put watena masalah mau ainan kentu tuha put gemong sampai kerana apa kecil gemong kaun anak dong belah masalah. Hai tungku tuha put dronu DPR Negalan kamu rakyat. Nyo rakyat nyo. Bek WC tambah tempat but. Yang usul WC ke rumah but. Tuha but bak kecil wate rapat. Padumbah dusun kampung Tanjung. Padumbah dusun. Hah? Leboh nyo dusun pu. Ulai pare, pat pare mujia kana ulai. Oh kedai pare. Oh ya kedai nah. Okey ulai pare, hek ku yang pare hana. Nyanto yang nepe ku tuha put dari dusun kedai pare. Nyan hai tungku tuha put nepegah wa kecil. Pak kecil ikamu ganyo bak dusun kedai pare nepegat WC kana me but. Nepegat ulah kana me but. Be na harap wakil pati. Walaupun pegah walik muno kali ke dak lonjok pati ku ci tapi ku biang han. Hai wateu pati tu lah kampung wala pegah. Ilung bapa
bantu oh apa? Get. Nanda salam nanturi mentang lon. Oh nya ke hana mangan beturitan. Nyan bupati yang naik kuda. Lagi nyan. Mang bupati tanya naik kuda. Sebaliknya naju. Bapak nanturi. Salam juru lain. Hana tu maya permunda yo. Nya bupati yang naik kuda. Menyai pati naik kula, iji purno baru mau kula pati. Bubunge itu lagi Prabowo sama Jokowi kena. Ikem geroi, dibagi-bagi ulang kod doai. Nyan urang naik kula maka menyalang kampung Tanjung leuh kuci, leuh tuha peut, na yang bunge nyan urang bangai hana ti kula. Ya yang boleh buka. Kepuat dah keng kayu abah menguturi Tanjung. Ayu abah ambek tak keng pegal kampung Tanjung. Kampung raw. Jalan kalage meratib Sirbaya. La ilaha illallah. Enggak pegal kampung Tanjung. Tengok nak pilih lau. Sebab tungku yang bagi pen. Nak pilih. Allah. Hai mak, iji nu pilih bupati urang kampung tu. Pajan dituri ulimnya akan selama Bapak Muhammad Nadar juga ke wakil gubernur. Walaupun siapa datang ke kampung. Yang mana naju, sebab tahu kampung Muhammad Nadar tu. Nyo gayang tengah Jakarta. Tengah Kamkatira di. Hai partai tidak. Gimana keng orang kampung ni dah tu? Yang kalau dakwah hantar rak tubuh. Yang pegah-pegah habar lah, sharing perkenalan. Kau ke cerita pun, buat karuh Muhammad Nadar. Nanti tidak cara kanyan. Butoy ke kulit ku protokol menolong di lok semua. Lon lahir di pajak impres. Nan tupak pajak impres. Berarti nan tupak lon mau. Iku Islamic Center. Nan tupak Islamic Center. Nyonyang tupak. Yang perteh lagi datang yang nan tupak kedai kadeng. Hana nan tupak masjid Dakaruk tupak. Pajak impres tungku di Islamic Center. Yang naik pudua tong bro. Yang ke nyam pajak impres yang tahu tong bro nya yang ke inan lah hidup. Man pakan sedih nu tungku lagu sinyak pun no yang pertama je ikhlas tak lagu. Hanai kalau nurun dengar hana siapa je ngia tungku bro. Oleh nyantu lagak tat. Artis betul. Niat jok malamnya waktu yang tengah firang dan tibang di bungnya tu. Oh baik tibang di bungnya ni dong hana je jawab dakwah. Nyaga mawai. Husni Al-Munah ya wak dia kuta ya. Nai jabu kuta wak dia. Nyan mesai jak kena yang lagu. Kalau pinyung nun dengar hana lagak lagi abak viral ya. Itinya tak nyawa asli lagi nya menyepatu ni bayang geron. Biasa orang kan asli loh. Yang pulang kai puliah kartai kau je. Kaju. Nyok lagi nak turun muka ubat. Mai lo hana apa ikhlas dah lo dia dakwah malamnya hana lo ni keteruka. Elo hana yang pen dia dakwah. Ai orang kaya ke buat pen. Manya ke bilang jauh. Dan hana perle padung ke bawah terkah. Rang kadung jut.
Asal penting untuk tari. Sebab lon ya dakwah hana fikir serkah kali fikir malam dapat. Padung tabuk tungku, padung tajuk kuton, padung tajuk awam lagu, padung protokol, padung santunan yatim, padung tapot ala kepeng bawa limuri. Adi hana payah fikir lebu kamau. Man karena lon hana viral musuhan mana boh walik murak salim 5 juta. Elon 50 ribu kaju. Nya punya 50 ribu kan kampung Tanjung Kucu uli maju Kucu. Hang kuyak mana bawah kecamatan. Cuba mau ke ISP hang lah. Kah hana boleh bahaya. Lipat alomit le panjang tak. Nyoton lagak tak, sang ton gratis. Beres tonyo. Tamya minta bak dakwah lain bitai. Mak ayah long lahir di Luk Sumawe. Alhamdulillah uronyo long. Karena gelar lah bacu. Berkat lon ya buat kai hoi tungku. Nan lon Juli Andika. Alhamdulillah uronyo ka SNI. Alhamdulillah Dr. Handus Tungku Juli Andika MM. Tapi nya hana kubuh malai aku ngonggok. Kubuh Juli Andika tau. Sabak ilun S1 lun coba SD 2 Pentirja. Buka SD D pun S pun. S2 ba SMP, S3 hana got tamat semester lah tu. Inu kelas 2 katan le ngonjai kuliah. Tuai tengok. Walaupun hana tamat SMA, insyaallah menye puduk ngawai SMA leuh kelung kali-kali. Tapi kenapa yang ke berujung kali? Tungku sekalian yang memuliakan oleh Allah. La helon melingai maklum. Makasih hotel urang kun lagu ibu. Helon tinggal aku ro. Kupuk kuai ngak ku kok mangkok han tinggal ku. Tinggal long ku ro lo ya Allah kiban maklum. Lontohi mak pupihiya. Menghi gua nak soleh yang kamtoi le hidro. Hai mak mutua mata lon buat di kuta keruang. Ilo hanate kuta keruang. Alhamdulillah umi tungku alumni Darul Nawara. Lon na lon buat kuta keruang. Hana lom doa dai-dai tak lama masjid. Watai merpa abu mahana lo pegah sapu bapa abu. Lo mendoa kibani rono. Ya Allah tuanku londang ikut takrum. Ya Allah tuanku londang ikut takrum. Ya Allah tuanku londang ikut takrum. Bahkan lagi nyan doa. Karena ilo apa? Kalau pambelian lo nyabu ikut takrum. Nadu oleh beliun ka. Jadi doa ya Allah tuanku londang tak ruang kiban cara londang ya Allah. Bak sabah roy tibi tu cara. Wate dia ya paju belukat ulu mohamu. Nyai tibi cara. Mai rumah habu tak ruang puau roh hana belukat. Tengah-tengah malam tu belukat. Kaku berarti Allah kagak jawab doa dong. Hotel rocok luka bocak tak langki. Ya kedai likut ya mengen ngawai nang rah-rah dengan. Hai tungku nu bungkus BO luka. Nah nak minyak moy luang bakal. Kalau roy kun lewat hai tungku don tapi gua nak minyak moy. Hana katuri nak minyak moy. Hana aku lu. Kadu gua kuna kadepu.
Jadi berdoa Allah Taala ya Allah dongku karena belukat baik tempe butung perut. Tapi ya Allah lo mudah ikut terung ya Allah baik tempe lo mukleh ngabu ya Allah mau romanam. Lumah cara lom ya Allah Taala. Iban cara ron bak kaboh roh. Hana beut orang yang utaraya. Roh lun tamang barmo abu. Mantang rumah barmo je. Jadi meja pada abu kai ke mon. Ilang qua boh iya ku jamai. Lừa lông boh iya lon jalam dia kip trao. Dengar lon terung iya ke kun labu ada ku. Kan pada bu. Latih ku apa lah? Nyoka keterima doa dong roh. Kau dah babu labu. Adi ja juta meja bu ya keng nanti Hana pơ bu là tê lông nó vô thì còn trựa bu cứ lẹ bu nó pa vô mà du awaknya kai pa jo hilwa ikan usi menawian kai pa jo ide gede hai ke penamping ke aku tulak pingan bu lombok bula longkung bak bu Bukul ya bu nak cak pingan aju. Nya nak pereh le ketinggal. Langsung lun jak barak lun cak je pingan. Na dua aju. Nyob abe dua. Bukul ya bu. Mai tengok pandai dia pajo bunga bu. Tam. Ini pajo aju. Alah kali monggo yo le bu rumah bu tinggal leu. Urusan ngonggo pajo dah jauh. Jadi lo hotel lo kaku pura-pura terong iya tapi saya kabu aja bu. Kau selamat mengepegat peraturan santri yang dia jalur rumah bu kam tiba. Nyan. Wate musibahnya doa hana balik-balik lom. Ya Allah Nabi ya Allah cara ya Allah. Mu'e lon duit dari aku ya Allah. Gekirim tidak awak kampung ku kaya betul. Awak baru. Tamak itu deh. Wate kerja amai gejuk le serkah 20 belum. Ingat kau pakah hang kerja siuro 2 kau. Hanya bak teman serkah kamu dengar tu. Jadi iya nu manyanyan pi di murut hanya diakai wo kampung kahana le omset lo. Nate ku tangan trip do ku ikuta. Iban cara nyobu duit ikuta. Ya bobo iya ku jame. Iki bi dulu do nyote ta boh iya ku jame kang bi serkah antrum do bae. Dia ta boh iya jame dia ang terima kasih do. Mati nyak boh. Mang gak tak kai do. Latih ku jamnya nyobi hang de pujuk terkah. Hana merpok bak terkahnya. Iti biar idol lain. Pegleh masjid. Pas tak gulung dika kana le tinggal merbayu. Ona ne mi awat time dia kuah. Ita kenan. Am karadi tinggal pang. Ji biar ju. Yang ku hinan selamat pecu. Rupa di hotel buang di puai kurai ke kundru. Nya hotel tu me penggok ji puman ba posko be ya do kuah langsung. Aku hotel puman hana pegah padumpeng. Mutu me 5 pungman. Pada dungku yang repeng dia tua tirbe tengok hai meyu put ibe tengok. Nomor pak ngelo. Rut ler bae. Hanai merpak melero nya aku gelapkan. Jadi tungku mutuah yang dimuliakan oleh Allah yang perlelung pegah. Jabutnya butuh perjuangan. Wate tengah jabut hana so bantu tu. Wate kaji ketengku nyangka nak kumon kaya lihat saya dia. Wate kaji ketengku nak kumon kaya wate ciret temu entrostop kena udah bujuk. Wate kalagi nyawa anu abang leong ikamu sepupu nganji
Yan mak. Pendeta tak buat mak. Ilon yang lebih sedih hura raya. Nyam lừa lon wo ja khutbah. Lon ja bak gure kampung, lon ja bak kubu mak si aulo kemawe. Lon wo kedeh rumah abu lo, maka ji lon tong balik munir. Karena hura raya hana lu wawa dia nyan lu mekat bak kedai walid. Nyan ja auronyo masih kuta kruang komplek putra ni tanyong pak kedai kuaket. Itu nyok dia wagop to wisi. Bat kuaket nyang kulau. Kedai walid munir rembu. Ya. Pakang ngepegak kedai walid. Karena ilo nawai ilo muka kuah urang kampung. Mui tarik tu pagu. Kong kah je muka le. Buroi ilo le walid. Ija na muri walid balong. Draw ko buroi walid. Walid anak turi lon. Ai lo hamkeun anak turi walid anak abu. Draw ko naw ko walid ba koperati lon dalam. Lulung talang wale kedua kerong. Anak duri lo. Kali pegah le anak muri wale. Entru ka pegah draw ke kuaket. I wale anak tayang-tayang. Ilung pi anak pegah-pegah. Katrep kedai kai tengah juga minan lundu aki bancara yang pegah bang wale. Ai tanyo nganggurai ka handa dia pegah bang. Nganggurai anya pegah-pegah bang. Wale ka perlera. Gekun le wale pernah dengku. Long wale kuaket. Oh, draw na kuaket. Kamu no kalong pre. Baka ano baga. Analon tu baga wale. Oh, long pi analon tu potanya. Puan na makat kuah urang kampung draw ano. Nya wale punya analom ka kuah urang kampung. Anangan duit daya. Man mo tu be na makat le hanjut. Abah elong miang nawang tak ruang paknya itu cerita tu. Jut walid analum kale analum jabut le. Oh nyang baik. Long pegak kedai le long kedai jut. Oh mandi aduh semangat anak muda. Muno ka semangat manyen kali lo. Oh nyang beres dah walid. Ilong punya kedai walid. Udah beres ku Allah. Nyangkai dia tu. Ai sebab pendemang. Makanalah kedai tumpu. Makat bak kedai walid. Tak untuk nyak jut dua bak dayah. Nyak napa paju. Ura raya hana wawa. Dat wate kalang gop nama. Iloh nama. Walaupun anu min uranya wahana le hargai mai. Mai juga tuh. Uranya wa anu min guhoi le mai hai tu ot. Hai abang-abang adik-adik lon yang pungongan cip. Abang no rata kampung kabeh pungongannya. Pua kampung Tanjung, pua kampung Lon, pua Tungku, pua Belaga thang Bandung nak kena. Hanya adun Lon abang. Tat mengandung, tat pelahin tepu lah. Nah, melahirkan abu. Oh kau nak kedai. Ditung. Anak rumput mana dua kedai. Elok hanjuk cerita mak aku itu biar keloi. Kaji aku tak aku cerita mak kali pah aku cerita juga. Sebab apa aku pegang lah helong lahir Nabi. Nyo mentau nalung pegang haju untuk salah cerita lagi lagi awaknya cerita salah ke Nabi nah. Hai mak nahe melahirkan sakit nyopo yang gua namanya nama wajah melahirkan jimu kedua daerah
God ke dia yang go patau le. Puai. Tu dia nyan dakwah. Jut. Kan jut lagi nyan dah pegah abai Tanjung. Kadang Tanjung payah ketemu-temu. Nya payah ketemu-temu ben dia cok lumpun dakwah. Ilon nan tekan hana lon jale dakwah mi. Nyo lo buka rahasia betul. Karena serkah ke dakwah icok peng desa. Ilong menyaya undang dakwah bak gampong hang kuja. Ya jo peng desa ke long. Ilong mo BLT gampong ku hang kuat cok. Angku bak na promoh tu yang ya cok. Itu yang handai cok, ini dah likoi di bit. Ho nem jayan, jak kenal dia. Bài vô cây phốt ở dù tìm ta đua là bên này hai bữa được kem ra đâu Iran hành việc cái nào số uống ui lê con cà bì một tiêu con nó à nhưng cà bì gì ớt BLT trong cù bữa lươn đi double hanya corong ucap beliau maka ji rusak tungku buih ni rusak anu buih ni menya anu batat nyan pun dapat salah mak menya anu bangai pun salah mak mayah nangku yah naci salah itu cerita sebab yah bagian tengah malam yang salah lolong kalan anu miat yang bangai anu miat yang muwat hidayah le deh anu miat yang mai hujak dia tubuh kayak semula gua orang grip iga yang gelit peng si tirtu 50 tiuro anu kabangai hambangai ketan ni penting gak nyan 3 semula 2 menyambung tidak kopi tinggi Ibi 20 tutup mulut. Abab na lako lawe nyo. Pegat perumoh lagi Abu Daniel. Kerja tanle, sapu tanle, tengah malam laki pai marbe bak perumoh wa semlah hai dapai marbe. Perumoh pi cinta hana moh jo. Kon tayu akum kuah deh kon. Japai marbe putang kupi gop dari poh 8 urau poh 8 malam arab poh 8 mengah urau water tu boh kadengut dua rumah pegawai nang anak kayak sembelah ibu rumah pi kalau kayak kebun lam-lam anak piu-piu le oh nyo hai kata mula bedah perumah kanyan wa perumah bedah kanyan nam si kuru bulion kali terus ibu bedan rumah anu naju tapi bangai pakan bangai mak gaduh jak semula nyan urang tumula mengkesemayang tan geteut urang tumula lang kawan elon na tengku yang ku draw na tok lon dayah pah bat tengah belang yang na ke tengah hurinang tak wate keme iya posiplo ke tengah keduanya naki ke lam lang le syarat hanya pi atia teung hu bersuat aja kuih secret apa Gupupun aju berita tadi pagi. Cenet puih habis, mupat habis. Ladam si kurung poblang upat. Tengah kekap kuih, urung poblang puh na uprak. Bunga-bunga bobi tu ceruih belau. Kale. Nyan pajang di tengah lam. Boh tengah dua, kang ya semayang.
Ya apa jabu? Wate tangiang lambu baru tu lawak-lawak dengan tempe. Gejak mitapan dari bengah sampai support membelun-belun makanan baru tu dengan tempe. Wate ka kenang ramatik jak debat dengku. Teruk kedai bak lon urang kaum 60. Halah dengku. Ilung ketaga kesayang di Tuhan ni. Bakon mi. Mekret-kret. Tuhan mekret-kret. Moton bor tengok ni baju. Nyan kam kret-kret mantang ya pegah bak tanya. Cik hanjik kalan tagaya no tu luluh polisi langsung di pekenang tu. So kayak pekenang drone mi ata karap truk balik bangun. Apa kecil nak cik kejap belum mah nak agak pegah kayak pekenang. Hai mi mutua. Umur 50 waktu abu mutua kata ring sakit. Baik nak pedalai gua pekenang. Kadang waktu muda mun tengah-tengah tan lanuhun. Santun dengan biang po nan badaka. Biang po na cik jenguk tiga kau. Ira na hantu me jenguk. Tadi jenguk lan daka tak beke kayaknya cik damai daka. Kahi damai hulu. Nyan ku tahu ya. Hana ke tengah-tengah lam nuhun, hana ke tengah-tengah lam lang urina. Nyan ku minta ke anu. Yang kenyam boleh pegah. Anu, man anu tak. Mak aja tak kui ke anu ni. Iku anu mi hanya pegah abah lagi nya. Mangka lupa aku pegah hanya karalat. Rata. Hanai syukuri lado mi jau dayah nyok buka pa ni mi dayah. Lado manu mi yang nai dayah tok ro Jumaat je pua mak ya jo peng. Nyau ro Jumaat ji kanai dayah. Menang tibia mai menanjih ralikoi tibia. 8 tahun ni jak beut kepiah hai dong beda kun semayang. Ijak beut 8 tahun. Iwau kampung kepiah dan atu le. Menyona nu hijak beut pue di kuta, pue mudi, pue mulaiman, pue tui di mana saja. Menyoi wau kampung hai tim so kepiah. Yang berarti ji kon calon tungku. Watit calon awak li tungku. Mana ladum lawetnya wate tatu me anak mit. Kepiah yuk apa ada kepiah. Ingin ngabuci dengan luhing na. Nyamut tume di kedai ulim. Wahai ayah abang lun. Na nemia daya ipu dua apa ya tu kepiah ima encip nu drop siat ku bipang ilung nu telepon lung mau kana nomor lung ba urun Tanjung nu telepon bro you know hoy ini ada bangsa mana duitnya juk si ganyang kelung juk peng. Be aku malay tungku lain lagi. Lon mi karena anu muntui anu urang gatian anu urang jauh laut. Wate bengah hilong berakan ni deh ibineh bot tabe tegalang tu nami. Ihoi kulun lewatnya wanita. Walaupun lon lahir bau urang. Wate raya kan ni teh ihoi. Ana masalah. Ayah pegli sampai bu. Di pantai raja di. Lon lahir ni ngai mak ku gecok le urung kat dia ke puau pantai raja matanya galom na plia. Plia matang lumpang luar, matang plia ru daerah Tanjung Bloi di Paja Empres. Nak cara le pantai raja. Kam kap plia kalau. Maka lon dak hi plia baju biasa. Hai ke petimang le urung kap plia biasa hi plia. Abang menau lawetnya urung hi plia. Wate pe bape kahi cari ni. Udah kawan-kawan ni. Kena berapa tiga yang na bape tangi yang anu darah kaji darah baru tu. Nah kah? Wate tangi yang pajak. Ilong na tiga ku we angon ku. Hai. Anak ke pegah balik ngau kamu kawin.
Kado-kado kalau tiap orang. Ibu gaji, anak kawin dalam nunggu mu cowok hutan. Mampu ciku yang kagak pakai baca dalam ada. Pane tungku nyan kan aplikasi. Nanti akro urang balong, ai long tungku sampai di. Tama ke walid ino ci, mai no walid di tungku. Ino walid anak ti urang malim. Ya kepi malim. Malah alhamdulillah cik turi tu. Turi le urang malim kaje tungku. Nyai ron bu turi le walid. Cara turi uro raya najak sakan me. No duit sampai enggak yang tapi. Nya kalau ngiang-ngiang ben wawa. Bugukun le walid. Hanan wawa ko. Hanan nya telul lo. Tabag ngiang le urang malim na pala tu. Si tu cara turi le walid putereng ne pegah walid yang bro-bro. Adi jagop ya pegah walid. Cupo midah pegah keron tapi walid. Puai pegah pane walid nyanan. Walid proposal. Adi tengok kamar pok walid. Angka kamar pok kedai kopi. Kopi walid don kung kalau nya walid yang tejak kun. Elo turi. Mutia don kung walid ka? Tejak jauh rumah ni. Ngeme taka-taka bolimo 3 kilo. Aku turi ku. Almarhum kada salam iku ku. Enggak ada salam tejak kun pulang ron. Yang walid nyan man nyoh na pu ana deui dengo ka jawab kauri lain. Walid dia dah kauri ke. Ka. Jadi urang nyolong kalong pegadaya ya anak yatim tak nyawa. Yang tamat tadi nabi kelong ni. Tak nyuka hima ya rian yatim. Hai karayu. Ide alhamdulillah helom baru 2 tahun. Nyan anak yatim piatu gratis nepu. Yang baik gepulun gume gede tahu kok. Gume baje mantong. Mari capeh coba binti hinan nuruk kaya tu. Bu alhamdulillah kana tom terkah. Nan tu tom terkah bu ide balong. Urang ulim. Jamaah urang tenin yang buat bak kedai ulim naruh urang Tanjung. Ana jak buat urang Tanjung. Ana jak buat kenam tu ji. Nyan jamaah di kedai ulim nyan jak kedai ulim di Tanjung. Wate jak buat gume berih sama orgam. Na jamaah tang lebih kurang ditoi mempluh na. 3 minggu tak boh tak. Menjanjan le boh tak. Gemeterkah kedih kedayah lu. Walaupun tak pajobu menjanjan hibu guring hi barau. Hai beria jatuh. Kedai bi Jokowi. Jut si kamu daya. Nyo yang sakit urang ulim yang menterkah, urang ulim yang pegat daya, hana wa ulim ide. Awak pangkalan susu sampon ni puluh belangara, lu semua we. Pun tu awak kedai dengan deh. Awak bu. Maka kahana awak kedai ulim tabai deh hurung kaya-kaya mendum. Benar awak Tanjung. Mampane kaya tan awak Tanjung muweti badayah tan. Dak kaya pi ada kung kaya kerja. Hai mak nan turi urang kaya. Kan yang mata kan yang rumah rayanya tak cok bengan. Urang kaya lagi alun. Nanturi urang kaya lagi alun. Malamnya pun le kue mata, malamnya na mata. Mono le telepon le tungku tu ni, nak telepon le tungku tu ni apa? Tungku tu ni urang Tanjung kan? Tungku tu ni yang semua buat bak masjid. Ha? Nata kru mah? Ana udupa lom nata kru ni. Ana udupa engkau ulim deh kedai be udupa. Ka lừa telepon ni kak nyan ingat lo nyon tu lo jak Honda ju kude lừa dakwah lừa ceramah lo fikir si muhadara ai baru pegah le bunda neja balik toy ke rumah ke BO awaknya muhadara Honda ka je tajak dak je terkah merbe lah ke menyu ingat lo mana ai pane manjai ta terkahnya ubina balik paling lu tak dak kunan jut pua jutai tengong. Yang paling lu dah.
Kah? Hai ending ngon dah. Mai long hai aku pegah dia. Letak nak mai. Kah, han. Ho terus tanya. Nyo dakwah kalam. Baru si diam le coba kau. Nak apa pun. Yang baik ni plan min pendam. Itu nak awak je nak kan. Ilon sabak kalau aku tak kemin, wadah aku duit dia aku tak ya nak kue apa aku. Kalau nak peraturan ah, lon sabak apa aku. Asal ketuk riman, kalau. Mana. Sonan. Nurul Azmi dari Tanjung Ulim. Tidak apa posko nak kiriman. Baka bacur karena kiriman ukur karing masak. Dia pura lomba posku sehingga alun terkenal di Kota Kru. Nyo singoh kena acara Kota Kru tetap nak gambar alun. Abang kalau ku cetak tanya nama Bang Poban. Bang Poban urus Tanjung ah. Kau nah. Ka. Boleh aku dah. Pulami lembuka. Jadi ngawai modo. Memang urang-urang yang wate dua menghayal ke moto tapi kalau lem. Kaku nasihat kaku telepon de original YouTube tunggu je. Kayaknya ngelulu 4 na dakwah kerong. Hai nan peng tamong. Menyalum beda aku lulum 4 6 lun. Beda lum 2 mong. Ngit lepoy kayang. Assalamualaikum. Em minang macam tu. Lagi tu tiang yo. Waalaikumsalam bang. Di mana nunggu? Lum. Mana nunggu lum dengar dan dak wayu lim ya. Hai ya. Nena jadi ho. Ana ada doa pun penitia. Dakwah si diam terus dakwah telepon. Kadang cik pengul tu. Sebab nak cik pendakwahnya pengul oleh penitia. Dia kejak kena melatah beta kun urung mekamentan. Kak? Nampak tu kujak. Ni jangan lo mendang. Latih ku hana payah belum tahu. Maka lo halum belum tahu. Yang pertama hana payahnya sih. Yang kedua hana perlema tahu. Hai pua perlema tahu mandakwah si tun wago tahu. Nyampi dakwah Tanjung Ulim ngai ku Dew Ulim. Tak lah terus je. Sehingga ngan hana lum mata. Nupua mata tu me Betul lum mata pios aku pios tapi tak jauh medan pingong piosnya tak jauh mendaceh pingong piosnya. Elon hana lum mata dan alumni Kota Kru yang nadaya di Pantai Raja ngai tengah dengan kelau. Aku miajak mendaceh preh mata dari Kota Kru. Menyajak Kota Kru preh mata dari Lembu. Mata alumni. Alumni Kota Kru na yang pakai ras lagi abad di poro. Na yang pakai rebon. Na yang pakai Pajero Sport. Nyai lo mendung tu Sebab akan segala melonjak lum telepon le. Na najak belabo. Kira-kira nala tidak terus. Sebab punya kon mata tu minyu hana payah tabo, mata hana payah tablau, oli hana payah gantau, itanya terus hoyang saja. Penting male buku rung merahung bertiga. Jadi metode udep yang kemudian male buku rung merahung bertiga. Alhamdulillah long kaji kurang kaya mi. Ratoh kaya.
Pua yang perlena yang kunyan kaya